Tukuy masiukuna imashina zata kana panggichi tukuy kuna zata mai aligo mangkashpaka alipacha mi ka panggichi kay runan sakta kuna pa kausayman yanapa Rafael Pérez Andrango kapani kay kota ka chikitipi kana hupanchi hasta wangkari hatong pungja intiraymi saya maskamanta ari Calera saktamanta masikuna kay sina tushui kunawang niya ay kumushpa kapagmi. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentre muy bien. Soy Rafael Pérez Andrango, tras de TV. Estamos en la ciudad de Cotacachi. La comunidad de Calera hace la entrada por la fiesta del sol, agradeciendo a la Madre Tierra, al Padre Sol por haber dado muchos frutos. Sinapacha kay Calera Zaktagumanta masiukunanya yay kumushpa kapang kiking tusoy kunawang hasta wangaring kalpa mamata sila itikota tayta inti tayo pay chaspa pay kuna sumangmuro kunata hukuch kamanta yueris pami kay raydi kunata pagtatspa kanakupang. Yukanchik raymi kuna ama chinkarichu inti raymi manda nispaka uchillakumanta kay Calera wawakunapas yachakushpa kay shina tushuykunata paktachinakupami para mantener, para fortalecer nuestra fiesta del sol desde la niñez. Pequeños comuneros de la Calera de esta manera está participando en esta fiesta del sol. Taita Humberto Tontaquimpa, Kikin Gaitawan Kaishina, Wawakunata Tushuchispa Katijupa. Sinapacha Calera Zaktamanda, Tanana Kuspa Tushu, nya, Kai Cotacachi, Chaupimang yay kumuspakapan, Interray Mikaskamamba, Kiking Takina Kunawan, Kiking Tushu Kunawan. Así ya hace la toma de plaza la comunidad de la Calera.
Saludos pareja. Ari chay mi hatun tushuyta paktachpaka pankay calera exactamanta. De esta manera, la comunidad de La Calera han tomado el plaza central de aquí en la ciudad de Cotacachi por motivo de la fiesta del sol Inti Raymi.
esto tonta kimpawa kapanchi. Masigo imamanta kay Raimi kunata paktachina hupangichi. Ñukanchik pakanya hatun punlla chayamushkakan. Ñukanchik tayta intita, ñukanchik alpa mamitata, wayraguta, yakuguta, ninaguta tukuy ñukanchik kawsaykunamanta. Astawan kaypi kanya sumakta tushuka pasamuskanchik. Alpa mamitata astawa kuyaymanta pay karan murugukuna saragu kapi purutu kapi tukuyta karan nachu. Shimi llawanka yupaychanchik, shinapas shimi llawa yupaychik ñanda paktaspa tushuspa pacha alpa mamata kanya kuyaymanta misanajunchik. Chaymi ñuka kay tukuy wawa tukushkani warmika shuklla kan pero wawakunaqa chay tujiwa kan. Shina purikuni masi rapiko. Masigo kay ñukanchik runakunapa kawsayta astawan sinchiachispa katinamantaka imagutata astawan maskarina kapanchik. Ñukanchik kawsaykunata sinchiachikapaka takina kanchik, kaparina kanchik, rimana kanchik, llamkana kanchik alpa mamitawan, yachana kanchik, chanirina kanchik ñukanchik kawsaykunata masiykuna. Chaymantami ñukaka wawakunata kuchillamanta ña yachachispa asha imashina rimana, imashina takina, imashina tushunakunata ña rikuchishpa samunkupani masiku. Sinakaspa ñukanchik runakunapa yachay tushuykuna kawsaykunataka mana chinkachina kapanchik. Ñukanchik runa kawsaypika kayka hasta pacha ninan ali raymi kan. Ñukapaka kay raymi kan. Chaymantaka imapas astawash raymita kana charidichu masiku. Chaykunamanta wawakunataka ñukastada taypa kachunmunani rimashpa tushushpa takishpa uyachirajunchik masiku. Yupaychani tayta. Sinapa chapampaskanchik kay intigray mikaskamanta kalerazak tamasikuna sumaktusuyta paktachinakushkakapang kay kotaka chiquitipi. Así hemos podido demostrar a la comunidad de La Calera que tomaron la plaza central aquí en la ciudad de Cotacachi. Gracias por haber acompañado. Quien les habla, Rafael Pérez Santraco. No les yaktakunapa kausemanta, kikingunateanapa, Rafael Pérez Santraco. Ali como ya al que pase muy bien. Hasta pronto.